lai hi bazar bung ko na ni ya chuan in he dangan tlan phei me ka an du na kwal le to avan boi thak thin o ngating en du na hanan kwal thin ni boi thak thin khop mai he tiang du na kwal thi mak deuh chu an zak chuang lo reng dan hian police lo reng traffic police an om lo chuan an kwal pop zel mai ni lai hi Assam Rifle Gate masa zo kum na khan tlan pel chia boi thak thin khop mai kha tiang te kha man mak thei se tha khop mai an du nan kwal pop zel mai a helai hi lam mual zone kha ni veilam pang hi lam mual ani to so lai so lam mual ge ni helai ding lama hian kwal tur ani a heti lai kwal pe lo hianin so ti lai a traffic an om lo na lai rem chang an ti na lai a an ron kwal thut zela an ti hlau om thin khop mai boi thak thin khop mai kha tiang ron kwal ching te kha tia malak ching em ani don ni helai Assam Rifle Gate bia zo kha ni ya buna gan than let le me ka so two wheeler taxi aron kwal le pop mai boi thak thin khop mai tinge dan zom hi parsa hi kan em le so lai po so ron kwal le top to bazar bung kon kan thleng phei che pa a boi thak thin ve ngating e du na han ron kwal thin o traffic police nan hmu lo mai thein bus kha ron tlana boi thak thin khop mai